Laphinde lasuka lahlala mina-ke igama lami-ke ngumntazana-ke umpromoti womculo wesintu. Mangithi lasuka lahlala ngisho ukuthi nathi ithuba eliyinqayize vele sukune madoda elibekwe yiyona-ke i-Asibeseke Music Festival ezobe imezwe usuku umhlaka-9 ku-Agasti 2024 okuyi-Women's Day. Bese kuthi isikhathi 11 ekuseni bese kuthi indawo kukhona lena-ke eMnambithi. Sebenza 6 to 6 kodwa ngihola makinati nakuku umyalezo wakho wesiqhwaga nawesiqhwagakazi. Ngiyacela ukuthi-ke nimeseke umfoka Ngqulunga-ke umvuseni Ngqulunga ngokuthi-ke nihambe niye khomba uthikithi niye eShoprite bese nifika njengamathikithi abiza amanani aphansi kakhulu. Ithikithi-ke lingu-70 rand bese kuthi abekhona-ke namanye-ke amathikithi njengama-VIP. Mangabe-ke usuwenze njalo usubeka-ke umfoka Ngqulunga ukuthi abesethubeni lokuthi-ke aphume-ke unombolo 111 amaphuma unombolo 2 namaphuma unombolo 3 kodwa konke lokho kusamandleni akho wesiqhwaga nawesiqhwagakazi. Kanti sikhumbule-ke futhi ukuthi unombolo 1 uzothola u-10,000 rand kodwa kuzowina ngamavoti.